ako mi neko u komentarima bude rekao da je Kanada loša, ide odmah na blok. Idemo u stan koji je, nadamo se, očišćen od stvari. To je onaj stan koji smo izabrali. Tako da idemo sada da vidimo kako je stanje, jer moramo da se preselimo bukvalno preko sutra. A to što sam rekla za Kanadu da je loša, to ću vam pokazati šta su nam komšije dale za preseljenje. Čaše, šolje, tepsiju, ceo komplet za terasu, sto i stolice, ceo escajk srebrni. Ne mogu više da davim, evo nam je Suzan i idemo da vidimo stan. Sad smo bili da vidimo da li je stan čist i sad se upravo vraćamo. Aj, smanji malo Vuče, ljubim te. Stan je ekstra čist, vidjet ćete, mislim ekstra čist. Koliko su mogli, očistili su. Mi u sredu u 11 ujutru moramo da izađemo odavde, tako da sve je sređeno, sve će biti okej. I ta Roxanne, koja živi, nije Roxanne, Joana, Joana, koja je živela tu pre nas, znači poklonila nam je mikrotalasnu, poklonila nam je tepih, poklonila nam je 2 onako stočeta od ratana, kao prelepa brown, a već smo uzeli couch brown, zato što hoću sve da mi bude brown belo. I kako se zove, ja sam bukvalno, ljudi, u fazonu, evo ja i Srđan bukvalno pričamo kao jebote, jel moguće, brate, što ne upoznam, kako ne upoznam nekog baksuza ko što sam ja, jebote, kako su svi tako dobri. I ja ne mogu da verujem, majke mi. Zato sam se zajebavala na početku, mislim, stvarno, jebote, ovi Kanađani su predobri, znači, mikrotalasna nova, glans nova. I rekla mi je, ja u onom apartmanu imam mikrotalasnu, kao znam kako je meni bilo kad sam se kućila, znam kako mi je bilo, ja sam samohrana majka odavno, i rasplaka se žena, jebote. Izgrli smo se, izljubi smo se, dogovorila smo se da idemo na ručak, svi porodično, čim se mi sredimo, razmenili telefone, ma carica. Inače ima 53 godine, a videli ste na onom snimku kad smo gledali onaj prvi stan Mala plava, kako se zove, izgleda bukvalno ko ja, znači 10 godina je starija od mene, odnosno 11. I rekla sam joj, naći ću ti nekog Srbina. Tako da muškarci, ne znam šta da vam kažem, moramo da izaberemo, ona je rekla samo da je dobar. Znači ništa mi nije bitno, samo da je dobar. Prema meni, ima ćerku koja je završila sad srednju školu i eto, zainteresovani, javite se, već mogu da se povežete malo na Instagram, Facebook i to. I Joana je stvarno divna jedna osoba. Ajde, pozdravljam vas, ćao. Pričala sam šta su nam sve poklonili komšije, između ostalog to je kao garnitura za terasu. Merili smo terasu, moći će da stane 100, ali ne vjerujem da će moći sve 4 stolice, možda će, ima i kao jastuci, to nam je unutra. Znači to su nam poklonili, a sad ću vam pokazati šta su nam još poklonili. Znači, juče je došao komšija i pitao nas da se selimo u sredu, mi kao da, selimo se, i on nam je doneo ove kutiju, unutra ima svašta, znači ima flaša, ima ovih đavola za šećer, za ovo, za ono, ima šolja, ima fenomenalnih čaša, videla sam baš, znači čaše neke koje oni ne koriste, svašta znači tu ima. Onda ovaj kao pleh su nam poklonili. Poklonilo su nam, ovo je kao sporo kuvanje hrane, nešto se voda ubacuje na struju, to moram da izgooglam šta je. I poklonili su nam ovaj escajg. Znači, oduševili su me najstrašnije, ljudi. Vi ne možete da verujete kakvi su ovde ljudi. Idi uzmi vodu.
This is a new apartment. Are you recording? Yes. Why are you recording? Au, kako ste vode popili. Bye bye. I šta misliš, Olja? Pogledaj, snimam. Šta? Kaži drugarima gdje smo, šta radimo. Evo čekamo Joan. Hello. Piše mi neki lik pa mu odgovaram na Messengeru. Opet neka prevara. Yes, it's so... Perfect, hey? This? Yeah. This is yours? This comes with it. It comes with it. Come in. Hi, Susan. Okay, good job. And you guys can help us phone too. It's for, we're selling buzzes down below. The Buzz Electric 17. It will start ringing. Yeah, you just pick it up and press 6. Yeah, you press 6 and you hold it down, and then you can just come up and pick it. Yeah, but we don't need it because our other place has it through our phones. You're more than welcome to have the tree if you want it. I was gonna take it downstairs. It's starting to lose its leaves because of winter, but it's a Japanese maple. In the summertime, it goes bright red. Yeah, and you guys, it's your first little tree. Yeah. Right? That's nice. Yeah, because maples were nice. Yes. There you go, perfect. It's meant to be. Yeah, it's brown sofa. Like, you know, oh wow. Recycling. Yes, with two sides. Yes, this is your room. It's too big for you. You have everything here. This will be my PC. This will be my bed. This will be my TV. Small TV. This will be all of my supplies and table and Everything. Everything. Naše nove komšije. Yes, I will be here. Yes, I will be here. Where are you guys? Where are you guys? I'm recording. Idem da vidim, možda. Ajde. Onaj drill kupi. You're so nice, girl. She speaks English. I'm recording this. Yeah, it's so nice. We will see each other. They're great. They are great. Her eyes are like orange and red.
Ćao drugari, dobro jutro. Evo, počeli smo potragu za nameštajem i prvo mjesto gdje smo došli, to je Brick. Sad ću da vam pokažem, da vidite. Ovdje smo došli da vidimo krevete za nas i da vidimo što ima. Ajde pa se vidimo unutra. Jeste. Nazdravlje, vole. Sve ima sve. Ovaj? 448. Nemoj da sjediš vuče. Koliko je? Koliko je dobro? Ajmo idemo redom. Hajde se slažemo uz ono što ćemo uzeti. Kilo. Evo tabure. $1000. Napravim, znači... Ovako sivo je. Ja sam za ovaj fazu. Evo ti stočevo. Neću tako. Dakle, ti nećemo imati trenarijski sto, želim veliki sto. Ne mogu da stavim koliko. Ovo je okej. Masivno. Ne treba mi to. Ček, gdje se ovako? Ovo? Soba nije malo. Fliperi. Vidi, uzme za svoju sobu. Tekme. Akme. Yes, we can. You know why? Even because of this guy, there are in Airbnb. He wants us to do like this kind of thing. So I will talk to John. I will pay them every day. So I need to bring two beds. 44 to 50, with free. But we will talk. We can, when we finish with this furniture, the brick, maybe we can come here quick.
Ovo je naš haos trenutni. Ja se sam probudila. Oni se ostavili u krevet. Htjela sam da ih snimim. Svašta smo nešto kupili. Znači, kupili su čokostok. Kupili su nepopravljivi Srbi. Šta da kažem? Toster. Morali smo da kupimo za kafu. Tako da sam tu nešto rasporedila po kuhinji. Nije ništa specijalno, neki činjenica. Znači, ljudi nemo ništa. To. Imamo ovo što smo hodili. Ali imamo dosta ovih stvari, čak da sam uzela. Što još imam ovdje? Sad će da dođu ovi vlasnici. Kupila sam ovaj šerpa ide. Nisam je još otvorila. Tiganj ide i ide mala šerpica koju sam već upotrijebila. Mala šerpica. Čuti, bilo jako jeftino. Krpe sam kupila. Neke krpe. Ovo rukavice sam morala da kupim, ali obrnuo naopako. Jer treba da piše. Evo ću love. I ovdje su oni tu. Naravno, koliko. Šta smo kupili, bre? Aha, ovo za noževe. Što da ne zavijedite frižider. Yeah, we have a big one. Our dreams. Ovdje da stave ovo što smo načeli. Nešto da brazite. Ali, zato je zamrzivač toliko veliki. Znači, ovo je prazno, još sve ostalo. Mi smo nakupovali Boga Oca. Još uvijek ovo je prazno. Strava je zamrzivač. Krevet je namešten u moje sobi. Inače, juče su Srki i Jimmy otišli po brown krevet. Vratili su se sa belim krevetom. Lep je. I shvatila sam, ćao, shvatila sam da je bolje što je beo, zato što je vidicu. Da je brown, ne bi bilo to. I da li je gotov Vukov krevet, ljudi? It's not yet, yes it is. Wow, Vuče, I like it. Me and Dad were working on it. I was helping him. Pričaj srpski, da te razumeju ovi ljudi, pošto oni misle da... Ja sam Ljudi, jel vi vidite? pomogao. Jel vi vidite da on ne zna? Znači, on je u Srbiji nije pričao bre srpski, on je pričao engleski. Tako da, kupili smo 6 jastuka, jastučnice, te neke posteljine i tako to. Okej, ispravio si se. Super, super. Znači, nemojte posle mene da krivite što dete ne priča srpski. Dete ne želi da priča, mislim, ne zna da priča srpski. Ćao! Znam da pričam srpski. Sada, sutra će doći ovde kauč i ovde će biti TV. Nemamo ništa. Ovdje imamo samo krevete. Imamo ovo. Imamo stočiće. Sad sedi ovdje na kutiji kao neki radnik. Eto, to je to. It's nice view. Da. Skroz je dobar pogled. Nekako mi je mnogo opuštena, terasa je mnogo opuštena, sakrivena je. Sva je ovako u drveću, inače toplo napolje, ono u majici sam bukvalno. I sad će da dođe lik koji iznajmljuje ovo sa sinom, da nas upozna. Da, on se vidi, sa terase znači ide Vukova soba, ima prozor. I ovo je naša soba. I tako, sve u svemu ovdje dole je prečica za ko ima kuće ili tako nešto, pošto jeste dog friendly. Eto, Kenja mogu. Svašta smo danas kupili, znači mnogo stvari
I mnogo smo umorni, samo bih spavala, eto. Ćao. Evo, šta ima novo? Ha? Cheers! Ja ne vidim ništa. Današnji dan je bio katastrofa. Znači, pogledajte ovo đubre. Sastavio sam 2 kreveta. Rekla sam da je katastrofa i da sutra moramo prvo da izbacimo svo ovo đubrište. Jer smo kupovali od igle do lokomotive sve ono što nam je trebalo za kuću. Od sapuna pa nadalje. Tako da sutra stiže troset. Kupili smo troset. Sutra stiže internet. Dolazi nam net. Sutra. Sutra idemo da kupujemo TV za stand. TV, da. Da, i nismo mogli da čekamo pa smo kupili TV stand. Yes. Aha. Sad su ušli, inače, sa televizorom koji je, znači, ja se šlogirala. 60 minuta. TV Ne, 70 minuta. Znači, ja ne znam, brate, ovo... Ne znam, odakle ćemo da ga gledamo? Da, ne ste ušli. Znači, sutra movie night. Eto, to je najnovije. Tako da... Pao je mrak, idemo da I spavamo. sutra kupujemo TV stand. Onda kupujemo TV stand. Za polovno za TV. Nećemo da ga kačemo na zid. Ne, nećemo da kačemo na zid. Sad idemo da odmaramo, pa se čujemo sutra. Ćao, guys! Ćao! Evo, oni su otišli da se šišaju, pa ja da vam pokažem da stan izgleda malo uređenije, čistije. Stavila sam ove začine ovdje. Ovdje sam natrpala svašta, namirnice. Nas još uvek nemam ništa specijalno, čaše samo. I ove šolje, ne polehi. Da, super vodava, za peretu svašta, sve dezinfikujem, ništa. Da, šolje, te poslužavnike što mi koristimo generalno, zato što, kako se zove, ne jedemo puno za stolu, više stiglo nam je ovako. Ona nam je pet, to je naš komšija, ovaj stol, dve ove stolice, to su terasi, ove kožne, što hoću da uradim. Ovo je u najlošijem stanju, čini se. Stigo nam je kauč, koji je u fazonu ovom da se razlači. Recliner, to sam dala živjeti. Ovdje ima ručka. I sad kad se razvuče ta ručka, tu se razvuče i onda kad se naslonite, on se još više razvuče i bude divan za movie night. TV stand su mi obećali sutra da će da mi dovezu, koji smo naručili, polovanje inače, pa ću da vidim kakav je. Tako da malo izgleda kao living room. Imamo još ove dve stolice, s tim što hoću da kupim farbu za drvo i hoću da ih u belo. Hoću da mi nogice budu bele. Kao brownova koža i bele nogice. Eto. To je to. Ovdje je ostala jedna stolica. I to je, ljudi, to. Nemamo u principu još uvek ništa. Niste vidjeli Vuku krevet, samo nadam se da... Da, stvari sam sredila. Tako da ovdje je Srđanov. Sam njemu poređala stvari. Znači, tu je Srđanov orman. Uspela sam i kofere ovdje da roknem. Sve sam uspela da sredim stvari. Ovdje će da nam bude kao za namirnice. Tu sam stavila neke sokove. Ovo hoću da nam pravi palačinke pa da probamo ovo. Te neke tomato, brašno. Jedva smo juče našli jedino brašno. Što sad ćemo da pravi za picu. Isto.
kemija za pranje, voda i te neke stvarčice. I Vukova soba, nadam se da je nameštena, kao ja sam namestila. I njegova porodica isto nešto kao malo preuredila. Sad smo se konačno malo sredili i to je to. Realno mi ćemo ovako da živimo još neko vreme. Nećemo ulagati nešto, to nam je što nam je. Treba nam neki sto klasičan.